Hello mundina namite Thusoh si limna kahit nei kinun. Tu ni khu olla nisim somnani sangni le somne liading injong. Kukitimes kun Gamsung Thusoh le Gamdang Thusoh chum ho anangai kinuiti. Jani kho chun Manipur State BJP in Congress ho hin kuki ho to ki guizom na aneu vetin ngo na ananeu nahi. Manipur BJP General Secretary K. Sarat Kumalin Thambar Sanglin Muna Media ho hinga asina achun Congress ho hin kuki ho to ki guizom na aneu vetin ngo na ananei nahi. Sarat Kumarin asina achun achisa November nisim somni langa sangni le somnya lini khwa or kukizo Intellectual Council hon Congress lamkai Rahul Gandhi le Mallikarjun Kharge hinga lekha na thodu ko bolin Koki hon Congress ho hinga akoki te political demand atuma ki vai pu na ding separate administration ahilo le UT chungchang parliament ahin pu do na diwin nge na ananiu nahi hichi na vetsa chu koki ho le Indian National Congress ho hin ki gui job na anewe ti photchit na ahitin Sarat Kumarin asai nahi asai ben achun achisa April ha Lok Sabha election achun koki in pin Kuki voter ho hinga Congress candidate atosoduwa chule Congress honjong kuki ho demand separate administration atosot dewin anakinup tu ve ati chule election lai chun kuki thingnu SOO ho jawnan polling station anachiwin Congress to sot na api dewin pan analawi tinjong ngo na anei nahi BJP lam kaipan Manipur buina thu asai na achun mei nisim thum sangni le somnir thuma kun Manipur buina chu kuki lam kai chum Myanmar ku Hunglut hoji a hitin am ho veisen e ho e nango kirovin boitia thal choi ho lim ahung viral na jong chu anamin pha kiru nahi yang raphei long nau kiti kiloi khom na ho chun free movement regime nung koi ding le Indo Myanmar border fencing building aza da thu anaphong do nahi okul district sunga Indo Myanmar gam gi china cheng khosom kiloi khom na yang raphei long nau kiti kiloi khom na ho chun okhuldi sipa hinga memo pi do na chu ananei tawin hi aseina wa chun hichihin nasata agam sungule achen naw ato kha thu anaphong do na hi memo aseina wa chun alang to gela cheng namte ni hin akhang khanga ki gui job na le chondan hindan iza kai ki bonga anachi pi wa hi masanga free movement regime in sungmi alang tua ki het pi sakhu ki ba pi ho alang to gela visa ahi lo le passport jaw lo wa kilometer somli sungka potle anaboi lo wahin tua hichi ki sube hi agam sungmi te thanei na noi si na le monem na ahiati hiji chun hitabong chin hlong pi khat ki sube hi na satain an nil kalu na hi hitia hiji chun free movement regime ki sube hin border lang tua cheng namte ni ka akhang khanga ana ki ngai lut na le chamdila chen khom na chu asumangu na hi agam sung cheng mi te thanei na palke na hi aji chu akine hol tu now chondan kin le dong bol ding ho asubui na hi British ka nga boundary anaki sim thu ki khan na hin hinla tua fencing building ki ti hin agam nei te agam sunga kun gamdang mi asu gu rahi ati heje chun YRL chun government hinga mi zo si hope so ding solution ngai to din thum na anei un chule okhulle kamjong district sunga free movement regime ki lado le ko hian lang border fencing boarding ki ti jong su hai hian chule government in agam sung mi te dia san theilo thulu na ala o velwan hanlang agam sung cheng mi ho zo si chamna lungmonga akhusa na thei diu thulu na thala din tip na jong ananiu na hi Sunstate a junta ho anagan thema mau achisa November nisim som thuma para chu Southern Sunstate Lokso Munahi DPLA kiti Danu People Liberation Army ho tohin anage kap tu pano ahetai DPLA spokesman pan asai na achun nisom sung ki kap tu na sunga hin Lokso Township ma junta sipai Infantry Battalion 292 le Artillery Battalion 349 bulu na akun junta mi som thumlangin hinkho anachan tayati alangkhan in TNLA tichu tang National Liberation Army honjong December nisim nia kun chun Northern State a Nonghyo Township chu attack an bol kidu nahi
Azi chu hichimun hi mun point mo junta te thaling ta awai hop naw mun pi mandale le phin o win ki ti zong ga attack na thei mun khat chule northern le southern state ki chi ma na lambom khat zong a hin hichimun ho hi a hin chayole Burma Gamsung junta wai pu na zong sot lowa ki chai ding a hi tai alangkhat in jani khwa AAT chu Arakan Army hon thupun an nei na wachun junta sipei lam kai milo chal khat pannan junta sipei mi zakhat lam Rakhine State Mongdo Township Bangladesh to gamgi Rakhine State adia junta te base camp a chei namuna anama thupun a hin neu nahi idning arm group hon a sei na wachun achisa October nisim somle li ni khuchun Mongdo Town pam lama Border Guard Police Battalion number 5 junta camp a chei na pen chu attack na bolo nahi hichi a chei na camp hi nasata junta sepei police officer jese gilam Arakan akun thingnoi Arakan Rohingya Army Arakan Rohingya Salvation Army le Rohingya Solidarity Organization ho kipun khomowa thaling ta naw munahi Arakan Army hon a sei na wachun nisob ngalanga ki kapto na junta ho airstrike la akun Sunday ni khwa chu anato phau a hi ta dan a hin phong do nahi chuchi kem a hin to pha na thei diu chun junta sipei mi zali le som ngalam anatharon chule meithal mei changtam pi jong nala do nahi chugo hilovin kem dal ha azam junta sipei military operation command som langa le akeloi pi Rohingya thingnoi som get lamjong anamano nahi Arakan Army 10 kem alun vu masango pungkal khat la vel chun kem sunga junta sipei hon alam kai ho hinga ahung hu do diwa ange naw video jong mu the anahi asei na wachun lathum lang gan thei thu a hi ta dano seyun ki thu pina an thu munahi kumsang ni le som ni le khana military coup zowa ki phin na nei ho nasata anabol gan theile mi anathat jing chule Rakhine State a Rohingya mi ho training pia ethnic arm group ho dotia panla sa azong ngo anahin chele ama hi alam kai ho thu nil lo ngailu na be hela asepe ho chunga na tong a hi hichibulu namuna gan theina atu jingowa jong hi a bodyguard ho hinga koitabong azam gu Arakan Army ho hinga kipido gu ho akapli sa jinga adin muno mi izan ham khat akisu kha adin muno ha satdan alam kai ho hinga analut lo danin jong akisei nahi tu hin Arakan Army hon Mongdo Township ala uto kilhonin kilometer janile somse gya saw Bangladesh to gamgi hi amho thaneina full control na noin ta nahi alangkharin junta sipei langa kun Mongdo lu thu ima het hinai pui Arakan Army ho hi Brotherhood Aligned Ethnic Armed Group hola member khat a hin chule amo hin kumlui October Operation 1027 a hin padova pat capital Lasio zauna Northern State gam atamzo analo hetai hitol hanchun operation area ahin ke linun Rakhine State azong kumlui November apat chun township somle ni langle akin hing Chin State a palatwa township hozong anato phatawin a hi uni khwa dinga thusu chum ho in sim do theu hi chan chu hitanti